বুধবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী চুঙাজান থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ প্ৰচেষ্টাত থানা চৌহদতে এটি নামঘৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। চুঙাজানৰ শতাধিক ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে নামঘৰ ভাগি উন্মোচন কৰে গোলাঘাট জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্কিন জৈনে। চুঙাজান আৰক্ষী থানাৰ চৌহদত নামঘৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ লগতে চুঙাজানবাসীক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। উক্ত শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ লগতে ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিনয়ন ভূঞা, চুঙাজান থানা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। সৰুপথাৰৰ পৰা কুলেশ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, সময় লাইভ। जी, हमारे जो ओसी सुंगाजान एसआई रंजीत दत्ता, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लेके एक सुंगाजान में एक नामघर की स्थापना करवाई है। उनके ही खुद के परिश्रम से उन्होंने और वीडीपीज की मदद से इस नामघर को हमने बनाया है एंड इसमें सुंगाजान निवासियों का भी सहयोग रहा। ये भले ही पुलिस स्टेशन में नामघर है, लेकिन इस पर सब क्योंकि भगवान का घर है तो उसमें सभी सुंगाजान वासियों के लिए ही ये उन्होंने डेडिकेट किया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसे ही हम आगे भी ऐसे भविष्य में ऐसे कदम उठाएंगे तो पब्लिक और पुलिस के बीच में भी एक संबंध अच्छे स्थापित होंगे और हमारे पूरे एरिया में शांति का माहौल स्थापित होगा।